San Kusumayang Tityang Suksema Antok Jalan Sane Kepai Jering Persekian Tityang Ring para angga ngayak ke penureksi Bekara pidarta bahasa Bali Sane Kusikayang Tityang Para perwartaka Bekara pidarta bahasa Bali Sane Kusumayang Tityang Para penuntun Bekara pidarta bahasa Bali Sane Kusumayang Tityang Asa peniketala para semeton pembila Bekara pidarta bahasa Bali Sane Wisnu Sujena Melarapan mana hening suci nirmala Tan mari Tityang menunggurang rasa pengayu bagi Majeng ring ide sang yang dewasa Antuk cara Puji pengasukan Om Swastiastu Ringgalah lisani becik puniki Menten lain Tityang Loh Angma Santiadevi Saking SMP Negeri 7 Singaraja Jadi ngaturang pidarta bahasa Bali inggih punika Sane memuda Swadharmaning palayawan Sejerone melimbahkan keajegan bahasa sastra dan aksara Idani sampun katas pewikan Ring up jagat tingkat maka Saham ajegang bahasa Bali Tamiang dan langit duking ribu Sampun kerasayang-sayang Wenten daging pikayun sani mausang Seandukan Bali nyuman dalam bidang pariwisata budaya Punca mawinan patut ke upapira becek-becek Mangdenenten kereta Akeh trune-truni Sane kari iwang merelausa Nenten pisan kemajang bahasa sorsi Sane sampun ketahui sakmene Biragyang indike sapun itu Ajareh pisan hidup Tityang Majeng ring para trune-truni mangki Patut Kiraja Krama Bali Mula sari Manggil jagat Bali ini Tetap raja Liwak Rep Punca mawinan Patut Keajiang indek keluwihan jagat Bali Sane keloktak Meduluran seni budaya Bali Sane kepikukuhen Antuk bahasa Miwak aksara Bali Ini Idedani Sane Kusumayang Tityang Sane ngeranayang kesumung jagat Bali Nenten preside kepasahan Ring indek pidap-dap seni budaya Bali Sane kepermanai Antuk kepradnyanan bahasa Bali Ngampin sor singgih bahasa Lan ajah agama Pinaku pemikukuh keajegan Seni budaya Bali Bahasa Bali Silih sinunggil tetamian leluhur Sane merpesoro budaya Sahi patut pisan berupa pila liwak rajegan Ini ketang ring widang budaya Bahasa Bali sering kebaos pina ke wahana
madyang kebudayaan Bali. Wantah bahasa, sastra lan aksara Bali, kali pindah utamakan gensian. Saking nirau mangki, bahasa Bali, kanggen serana merelausan untuk para jana Bali, ring seluir widang keunipan. Malik yening rawosan, sejeroni kewibunan bahasa Bali. Niki sani mepaiketan, ring kewentenan pidabdak krama Bali. Sani mederdi peguyuban adat, utawi pekraman. Wenten desa pekraman, Banjar pekraman, seke Subak, seke Santi, seke Gong, seke Truni, seke Dramegong, miwak sane lianan. Megesami peguyuban ini nganggen bahasa Bali yang nipet ngelaksanayang pepangge. Rajegang bahasa Bali pinaku pemikukuh kebudayaan Bali. Wantah darmani irage para yowane saning ranayak pekukuh jagat Bali. Mangga medue rasa tresna ring kebudayaan Bali sang jahat utama. Ye, tunggilang pik